Hello people! Kumusta naman mo? Medyo dugay-dugay so nga wala akong napakita sa inyo ano. So nga busy man gyud nga, naglain pang paminaw, lain pang pamati. So laban lang. Kapuya eh. Kapuya sa akong sitwasyon eh. Kapuy kay kinabuhi. Kinanglan lang. Kapuya jud eh. Kapuy na ko sa akong life. Pagawas na ako gibati karon kay murag bugat na gid kayo. Sakit kasi mong part nga sa kung sa imong paningkamot para sa imong pamilya, para sa mga mahal sa imong buhi. Pero yapon, pasensya kayo mo ha. Hindi ka na siguro kung una-una kalagot kay ubos tanan. Siguro nara sa point or sa time nga ganin ko siguro kinabuhi sa mga bruday. Alam mo itong ibuwat ni mo ang tanan, pero wala gyapon, buwang pagyapon. Inaon wala magkunong tangan sa paglaom nga mahuman na rin malutas na rin ang tanan, pero sakit kayo gud. Pahit king kinabuhi. Kisakripisyo ni mo ang tanan, pero wala yapon.